The question paper also must be written in Roman script if the board approved to write the Khorang subject in Roman script in the board examination. The president of MFK, Ruhi Debbarma, asked this demand on Monday by conducting a press meet at the Agartala Press Club. There was a burning situation across the state after a particular newspaper published a news where the TBSE president Dr. Dhananjay Gonchodri said if any student write the Khorang subject in Roman script, an FIR will be filed against them. After this incident, when the senior members of RSKC met with the board president, he then said, later again on Monday, TSF and TISF student organization met the president of TBSE, Dr. Dhananjay Gonchodri, on the demand of Roman script. After the meeting, the general secretary of TSF, Hamalu Jamatia, said that TBSE president Dr. Dhananjay Gonchodri has agreed to let the students write in Roman script in the board examination, and he will issue a notice on 10th February regarding the approval. Likewise, the officials of Movement for Khorang Jaba conducted a press meet on Monday at the Agartala Press Club over the same issue. MFK President Ruhi Debbarma, GS Binoy Debbarma, Vice President Ramesh Debbarma, and other members were present in the press meet. Meanwhile, speaking at the press meet, the organization's president Ruhi Debbarma said Khorang Development Committee Chairman Dr. Atul Debbarma must be removed for the post. Tripura board ni responsible je president Bob Barbell bini tolani kormosari rongno jekhai bo nirdesh rekha abo kebo saimiya boni bagai media rongno teksa hai na hai hambai mariwo bishes klai print media aron bisingo jengje mokolo nungmani प्रतिवादी कलम सेंदन पत्रिका बरन जों तेबो हामबाय मारो तिनि प्रतिवादी कलम जदि बोर्डनि चेयरमेननि अकग्न ब जदि बिनि मीडिया बिनि पत्रिकानि बिसिंतै आवाय खैरियाखाय जोंहासो साइखि मांगला खामो बने बागैनो बने बालायखा हामबाय बारतामो साका बोसकांनि माध्यमिक एबा उच्च माध्यमिक परीक्षाबो ताकलाय शुद्ध बांग्ला बायसिमिसे उत्तर मारनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय रेखा हाकाय जे रेनाय जे सेंटारो आमा हाय घटना अंखा रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा रेखा आ सेंटारनि दायित्व तौनाय सरकारी कर्मचारिनि विरुद्ध से ब आईनी व्यवस्था नानानै ब सिक्रिउ साइरिका काउताम क एफआईआर खायनानि हनै साव आ बमति धरनेर क कुनिमान अब कोन मते केबो गसि नाय मानानि कग्या बनरगै चिनि एलओपी विरोधी दल नेता ब नरक नर युंगी नतावैसा साकलाय रेमानि बिनि जे कग्न ब सामानि जों बिनि कग्न ए टू जेड एमएफके समर्थन खालायो एवं बबाय जों एकमत जों थानसा नांखाय नांनानै खालायना आबो जों समाय तांजागनो तामगै हायमान हायुंगो हम हाय कायसा बासा बा कायसा कग्न तुयै आसकै अबायहालाङै तो मानानि कग्या आबा हाके थं सेंगलाबाय आमसो थं सितारा थंनि मानानि कग्या किन्तु सीमा हनि कहे दङ सीमा अतिक्रम नानि नाय दंखा एका जदि अवनति कोनो कारण सामुं देरा लाखा तमुं देरा लाखा आइनि लामाव देरा मुं लाखा अब फुल रेसपन्सिबल नंनाय त्रिपुरा सरकार ताई पर्षदनि सिबिसिनि चेयरमैन तांगै मानाबो बसावो आबनि उलो यां विभिन्न डेपुटेशन जाखा विभिन्न एंगल ती मोटा प्रेस मीट खाई साकलाई जाखा विशेष कर एलओपी सामानती ने रेफरेंस ती उस गांव बिनी ऑफिस कखव ब मीटिंग रिंगै नरक न रिंगै ने ब साकलाई जावखा जाना आनतुयै राजनीति थना नायो अपप्रचार खायो आं तामा हाके सामानि कग्या बर कौनो बारि सयो बा सावो तामो साका ताम बारिखा बसावो जे आं सुदो नायमानि जे विगत 40 बछर ठीक न रोमान स्क्रिप्ट जरा परीक्षा रायनानै खाता जों मूल्यायन खालाय फायका किन्तु बोसकांनि उच्च माध्यमिक परीक्षानि क्षेत्रे हंखाय जों आवते सम्भव लिया जे बांग्ला बायना जों उत्तर मारनाय नि मासाव आंगासो साव तानि हमाले बांग्ला बाय रियाव जदि रोमान बाय खायका हंखाय खाता नायनाय बार गरिफो माने 40 बछर सेमा जति दङो बिनि कक्तै ताकलाय हठात बेंक गाय थामके बर नाबर कि झरन नांगै थैथामके इमां करबै अब तो केबो अब सारे फन गसी नानानि कग्या जता जों केबो गसी मे नर गसी मंगला
He further said that the question paper also must written in Roman script if the board approved to write the Kokborok subject in Roman script in the board examination. Roman by Shi Tongleo, Angelabio, Bivino School, College, or University. Again, Bike in the Okokno Simon Ba. Okay, up to government fall, boy Shiji and subject boy Shiji and Kokborok Roman by. এমন টুকরে যে যে কক বরক রোমান বাই সিজাক রে ইনকে নং সাবজেক্ট ন नि কক বরক ন नंगा बायके नों तयरि खलायदिता नों खलायमैया इनके नों आबो हायके फल को खलायनै नों ताबो नों आगि साव को ताम एक समय सायके नों को रु देवनागरिक बाय ताबो सावके नों बांग्ला बाय नों आबो हायके बार बार आबो हायके नों Tripura Rajani, Chini next generation, no, Chini student, wrong direction, Kaime Able, Aboni Bagation, Kokborok Development Committee is a chairman, Dr. Ruhi Debbarma, Bonobo of Post D, sorry, Nangtuk, Jung Bonobo or Zugoni Monaklayo, Oma High Bull Siddhantor Money Bagay, Bull direction the money bagay. Aboni Bagay, Jungnayo, Kokborokna, রোমান বাইনো সৈন্যানি একটা ব্যবস্থা খাইনা নংথুম বাংলা বাই বকংথং আবসিনি আপত্তি করি যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইনাল কোনো ডিসিশন নিয়েছাক অমন जोंनायो আর যদি অম হাই খ্লাইয়াঙ্কাই जों স্ট্রংলি মুভমেন্টও থাকনাই চিনি তাইবো বিভিন্ন অর্গানাইজেশন প্রেস মিট খ্লাইকা বিভিন্ন বড় চিনি টিবিএসনি চেয়ারম্যান থানিবো থাকা বড় বিকক সালাইকা বরংনো जों লগিরনাই जों সানজাকে যতনো जों মুভমেন্ট খ্লাইনাই অম হাই जों লগিরনা হিनै जों খাজংলাयो এমএফকে नि তরফ থেকে In the end, the member of MFK kept their message. If their demand is not fulfilled, they will organize a bigger movement in coming days. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.